A few moments later. Ini motor gua kena nih. Wah, oh iya jelas. Woi, bro. Gua mau nanya. Amun mana, Amun? Nuh, tadi pegang Megi nuh ke sono. Ngapain? Mana dia? Oh, ke sono berdua nanti. Berduaan ya, kayak biji dia. Wah, Beli ketelur puyuh. telot bener. Cetakan sejarah. Oh, Kemarin mah. gue dapet nomor cewek nih gara-gara motor ini, bro. Ih, masa sih? Buat cewek. Gue salut sama lo deh. Aduh, wah. Cakep, putih, bening. Wah, anjing glowing in the dark. Iya. 2 hours later. Serius amat, Bon. Main HP-nya. Kenapa lu? Iya nih Gi, gua aduh disangka selingkuh sama cewek gua. Cewek lu udah biasa, Bon. Cewek kalau ngomong selingkuh gitu mah. Iya. Nanti gua apa enggak? Selingkuh mah kagak, cuman gua banyak chatan sama cewek, dia pikir gua selingkuh gitu loh. Ya sih, gue juga ngalami kayak lu. Gua punya cewek, gue chattingan juga sama cewek lain. Tapi cewek gua ngerti kalau gua gak bakal main belakang lah gitu. Nah, maksud gua gitu. Sombong amat. Gitu. Tapi lu beneran gak ini? Enggak, emang chatan sama cewek itu teman gua. Ya lu tau gua lah, playboy aja. Yoi, boleh juga. Fuckboy gitu loh. Dah, sombong amat. Ih, cewek lu nya aja kali. Iya, tau. Iya, Cemburuan. tau positif. Apa sih namanya? Posesif. Posesif gitu loh. Tapi lu ngabarin mulu gak ke dia? Ya kabarin tiap hari video callan. Tuh, itu rahasia ilahi. Iya juga ya. Iyalah. Ngomong-ngomong orang mana? Aduh, orang pinggiran kota tuh. Pinggiran kota. Pinggiran kotanya mana dulu nih, kan banyak nih. Ya belasan dikit. Oh, tengah-tengah gitu ya? Tengah-tengah dah ya. Oh, ini kampung gue. Iya. Ini kampung lu. Iya. Udah dari sini nih. Nah, perbatasan. Nanti bisa dong gua Bisa. bisa dikit dong. Bisa. Because I know somewhere deep down in my heart. Mana baik lu nya aja. Tapi gue minta satu sama lu, jangan pernah mainin cewek. Nggak apa-apa dia mainin lu, tapi lu jangan mainin dia. Kalau mau sama-sama mainin. Boneka dong. Ya.